Nasaba makka de gurut tak kali sidendreng itu ya sange nak pas sida katalu pappalo modalle pappalampe sunga pat tolak bala dan betul-betul itu tolak bala pak. Angka waktu pak puraku masam paja subuh ada pelepasan jenazah waktu ko joka pak angka to korawatwe macai ku parkir ko yolobolana otoi. Karena pada saat itu pak ada rumah di situ katanya rumah ini dijual. Nero leris sange pak ko angka bola meloi balu berarti dek gaga tulisan nakor boleh. Dan apa yang terjadi pada saat itu pak? Na bampai oto yer ibu-ibu nasa to mana je iya nasa digaga Pancasila nah. Sisan nalo pakai do oto pak tama ka ilalam mata sia. Selepas tak sia angkana agaga wang kalinga mak galipopo kor agaga. Pura tema tak